Dari Washington DC, Amerika Serikat, saudara, anggota Partai Demokrat memberi sinyal pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka menyatakan ancaman presiden yang ingin menghancurkan seluruh peradaban Iran sebelum gencatan senjata telah melampaui batas. Oleh karenanya, anggota Partai Demokrat menilai Trump seharusnya tidak lagi menjabat sebagai presiden. So it's on the wrong track. He's been terrible with the wheel. The threats of total annihilation were, beyond the pale. It's time for Congress to step in and take control of the wheel. It is important that even though we were able to get this ceasefire, which I pray holds, that we hold this president accountable for what he threatened. Because threatening genocide is not just against international law, it's against our federal law too. Saudara, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei mendeklarasikan kemenangan atas Amerika Serikat melalui pernyataan yang dibacakan oleh penyiar televisi Iran. Mojtaba juga menyatakan Iran memasuki era baru pengelolaan Selat Hormuz. این بار جهالت و نادانی مستکبران باعث شد که اسفند 1404 سرآغاز فصل نوین از قدرتگیری و برآمدن نام ایران و انقلاب اسلامی گردد و پرچم ایران اسلامی نه فقط در جغرافیای خاکی کشورمان بلکه در عمق دلهای حقجویان جهان برافراشته شود و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقه خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یکپارچه در نظر داریم.